Это комната, где много лет жители села Садырбагай Черноморского района совершают молитвы. Здание старое и аварийное. Здесь тесно, холодно и сыро. Бадетхане чет ерде хала, сулары жоқ, светі жоқ. Қышта буаларда қартлар келсе, тикаран. Yakın yerlerde mında bir yerde yoktur camiler. Ana kaç yıldan beri anda barıp bütün bayram namazlarımızın geçiremiz. Cuma namazlarımızın geçiremiz deyin ki bu. Endi soğuklar düştü, adamlar kemeye toxtadılar endi. В соседних селах тоже нет мечетей. В Садырбагай проживает 76 семей, 67 из них крымско-татарские. Услышать в своем селе призыв к молитве – их мечта. Весной 2024 года они получили долгожданную землю и разрешение на строительство. Бұл бүгінгі бардеки іш башланғаны çok yıldan beri. Hem kolaylı olacak koyun ortası. Бір cami kurmak için ariza yazdık. По проекту новая мечеть будет вмещать до 100 человек. Будет помещение для омовения и в Тархане. Здесь уже залили фундамент, подняли стены, планируют накрыть крышу. Все это было сделано общими усилиями местных жителей и неравнодушных мусульман. Bütün koyun adamları gelip kol tuttu. Beton işlerini bitirdik. Son bari kuzge endi plan boyunca duvarlarını tiklemek için bizim halktan Allah sağlıklarını versin rast getirdi. Babası iki oğlusu gelip duvarlarını tikleyip verdiler. Gene de bu endi damını şu adamlar bugünkü günü işine al baralar. Endi gene de sumarladık teneki. Ахмедиттен келecek bu günlerde kapatacağımız hususunu. Но работы для завершения строительства еще очень много. Местные жители просят помочь им построить мечеть, которая станет единственной в селе Садырбагай. Endi hartadan bizde koyda kalmayın. Biz yaşları öğretmesek kim öğretecek deyip bu mananın bu koyda bu camiyi kurmaya başladık. Hem kısmet olsa bu işi bitireceğimiz. Endi Allah kısmet edip şu ayın içine bitirsek topesini. Endi fevralden mi, yanvardan mı gelecek yılga kısmet etse işte bir parça içini nemetip adam sıfatına getirip ana şu cuma namazlarımızın bunun içine geçirsek uğa bek nemetemiz ama uğa da husan olacağımız Allah kısmet etse. Ne kadar tezleştirip nemetsek işte deyin ki bu özümüzün cemaatta endi uyakka barmaylar. Hepsi mına bunu beklep oturalım. Kısmet etip hayırlısından bunu başına çıkıp alsak. Помочь жителям села Садырбагай в этом благом деле можете и вы. Для этого можно перечислить средства по реквизитам, которые вы видите на экране.